Mangal Akula trading license prab Jinpen in Thanangji Pusi case e kehang. West Karbi Anglong district along Karbilamet Amaya Hinpen Singkring Ahirbang Amay Misenpen Kipachun. Academy of the Martial Arts Assam atum Karchopen belt anong ikipajira jaime keding. Kardom pinia daba birtalong penili sami mirin hansepi pinia birtang ton pen arjuponik tha kedamtang arkoi ni phai phoning ve dipo hitia long kedo Sri Mangal Akulat ahempu asopo Nisan jen dap Karbiang long arlo be ha ke klem po amen pen me hino asai ka choklem la pen tangka do o pu pen so arlo pen me hino ka choklem pu thak prap chin pen Karbiang long chanamas council atung bangso kulat aphan trading license in Thanangji la pen akulat setame 6 nangji pusi kehang Bangso perangke amaya long Karbilo Charlie Asong atum pen kaningji pona tingki kedamtang pinangarani pen setami Karbiang long arlo lapuson me hino atumon kijap do bom tanglo so arlo atum aphan kilang rok mate ki dat ke do o pupen me hino no so arlo atum aphan kivia bangki ington ponangpu lapen di phurong so pialong ke do Sri Mangal Akulat ahempu asopo Nisan Jane setami akhia dat do pupen so arlo atum aphan me hino asai ki claim ke Karbiang long angkang pi aphan isi nonge ki jo sonsi nang peman lo lasi Karbiang long Autonomous Council la pen law and order atum sitami la pusona bang puaphan sodak pen insai ponangji la pen Karbiang long Autonomous Council atum pen sitami trading license in than ponangji la pen akula sitami in hapon check nangji pusi ningji Today the Karbi Student Association, some members of Karbi Student Associations have tried to stop such kind of human trafficking and try to stop such kind of inhuman nature, but what the Karbi Student Association members they are getting, they are instead a lawsuit have been filed against them. So instead of protecting those kind of molester, I would say, or those kind of individual person, the Karbi Anglong Autonomous Council and also the law and order, particularly the police of Karbi Anglong, need to take a serious actions against those persons, because today, due to this such kind of persons, today our Karbi Anglong are morally degrading, and today the society, the women are facing lots of oppression and suppression because of this kind of situations happening here in Karbi Anglong. Lapen KSE claim bang atuma phan ki claim ki chok che ka choklem abang phwa phan ki nep dun pen ahok he alam hoi ki pi pen kiri karplunga ret abang ki law and order atum setami ki chok che the tan thangjang lasi sai lang no ka choklem abang ku Nisan Jane aphan prab jin pen insai ponang ji pusi ningje pon thu We the Karbi Student Associations, we would like to demand that instead of chasing those Karbi Student Association members, the Karbi Anglong police should arrest the proprietor of Sri Mangal as early as possible, because these persons are degrading the society. Those persons are illicitly using women as a commodity and degrading their dignity and degrading their honor. So we Karbi Student Associations, we will never going to accept such kind of persons who molest women and who degrade the dignity of women. So through this platform, we would like to appeal to the Karbi Anglong Autonomous Council and also to Karbi Anglong Police. News report Karbi Anglong Live. Kedamtang arkoi ni phai krep horni ni jang Karbiang long Karbilamet amai ahin pen kachepatir pi ponsi singkreng pi ahir bang amai misen pen ke pachun pon
Nijang Karbi Anglong Kheroni Langme Piarong along Nijang Karbi Anglong Karbi Lamet Amaya Hinpen Arnisia Parman Sengkrengpi Ahirbang Kachepati Padukpon Labang Solong Bi Hek Ti Hek Amu Marlapen Riso Ejangatum Bang Plike Prapho Soseatum Labang So Ahir Jiralong Chepate Pon Labang So Pi Chopapon Ahirbang Pi Hirbang Po Tumpen Krung Chingsai Padukpon Labang So Dimalong Le Thot Hirjir Ketok Chepate Pon Lapen lang that lapen lang me piarong along MABA metric asat lang ki untang atumaphan lapen beha bepar kachuklem atumaphan nong e pajirpon labang so amay puthak pherangki atumpen karjupon alam the amay phu sar im be lapen bidi sar ramsing phangcho hin pen nangke pachini don alam theke lapuhenlo kening sengkreng pi hirji ramai kapedupon Labang te niang Karbi ramai long ramai ahit pesi tang kono la sia lang letum kabor ipon ladak ramai aru seng si asa ramai aru pen pateng kono la si aso kedeng ponalong aja semet kedeng ponang kok bangke akapek alam thi kali nili chini dam bangke Litum Karbi Anglong adang ti sedame non kecali eri sejang tu ongdung eri sejang tu metame Karbi Alam athepi Karbi Lameramai Langniti Alam Jor lahai keting ni tum topik Labangsu Nasila Salam Jor kusonsi kapechan jima bangke Karbi Lameramai tum pensi deng pono Nasila Salam Jor kapechan liji belon se non kecali ni ubi gini cuma pansi jasmet ke ar di pipon Kheroni pen Mohantiron Karbi Anglong Live Kipathu ke thek penta sumindar adangalong nongnam kache thangdundo lason se kepathu hin kachi hung lapen ningke hang a uwi kimiatum Karbi Anglong district arlo alongta nangke bat boma jok kepathu hin penangan paprang dun bomlo laso jok Karbi Anglong district pen setami nongme kewan aphai nang bat bom si thek ponlong bomlo Lasona Porhut kedamtang arkoi ni phai kriphorni nijang Karbi Anglong district Kheroni higher secondary school along Academy for the Martial Arts Assam atumpen patir piponsi kerate ki thek osomar tumaphan bel awarding jamek padupon Labangso jamek along kachitong dun aluhi sarpo aman pen lakha troxy Kopili constituency VDC chairman Baburam Rongphar Academy of the Martial Arts Assam Kheroni aro Dunmai Phu Avinash Be Dhonsing Dera Father Binod Academy of the Martial Arts Assam Akongchun Bang Anparta Thanbang Mati coach Ibung Gopi Singh Lapen Chief Technical Director Kam Examiner Pradeep Singh Atum Chetongdun Bangso Hut ke Thanpon ke Bangso Somaratum Phan Pini Bangso Bel ke Ron Pen Anparta Laan So Se ke Pathek Pen Angson An ke Pali Dunjia Phansi Nitumahin Pen Bor Iponji Pusi Thanpon আগৰ দিনত মানে কি ভৱিষ্যতৰ উঠিয়া ল'ৰাবিলাকৰ যিখিনি আকৌ বেছি মেডেল পাই কিনে এইখিনিতে এবাৰ নৰ্থ ইষ্ট টুৰ্ণামেণ্ট পাতিবৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ আৰু মই পাৰিব কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে মাৰ্চেল আৰ্টটো কেতিয়াবা কোনো বেয়া ব্যৱহাৰো কৰি দিয়ে সেইটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমি চব ল'ৰাবিলাকৰ ডিচিপ্লিন অফ মাৰ্চেল আৰ্টটো আমি শিকাওঁ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ লগতে মহিলা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে কি ক'ব মানে মেইনলিটো ছোৱালীৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে বেছি ইনচেণ্টিভ দিছে মাৰ্চেল আৰ্টটো সমৰ কলাটো সেইকাৰণে বেছিভাগ গাৰ্জেনবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ গাৰ্লছবিলাকৰ বেছি ইনচেণ্টিভ ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু মাৰ্চেল আৰ্টত Kheroni pen Mohantiron Karbi Anglong Live Dokmoka Hawar Araraphan isi Birta Kemi Dokmoka hi thiadung along BM station petrol pump ingpu pontanglo bangso along aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso arideng pensi ingpu ponlo Kedamtang arkoi ni phai kre phorni ada por phai kresia por malom dongmuka ka hithi samilang soka cheleng atowara rai haberam rongphat arong malom petrol pump kimi ingpu ponlo Lason si dongmuka hawar malom motor ke vek aratum ki joy ke pen mate te bok het pen jangthu ke thai ponji abar sai long ponpo
lapen kaprek adim pen paklong kam picnic ke wang arada tum thami jang thu ke thai ake helo damjok plot pen dongmuka ka hithi adungalong thai ponlong pu man ke do Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoy hin pen bangso petrol pump Kangpu Pidunalong Aluhia man pen nangkache tongdun Dokmoka Municipal Board Vice Chairman Rebecca Ingtipi Karbi Anglong Autonomous Council Abarim Chairman Dhaniram Tiso tum pen tenglok pinnangan ki thekiring atum che tongdun si mesen ben bangso petrol pump Kangpu pachun pon Dongmuka kalong lapuson petrol pump Kangpu ponlong aputhak man ke do Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoy hin pen Indian Oil Corporation aphan kachoro pajir pon anparda bangso jangthu ke jorlong ji aphan hukum tipon thega puthak Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachoro pajir pon পাতিব লাগিব লগতে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যনক পাতিব লাগিব কাৰণ ইয়াত পেট্ৰল পাম্প বহু বছৰ ধৰি পেলাই এখন পেট্ৰল পাম্পৰ দ্বাৰাই ৰাইজে চলি আছিলে বহুত ৰাইজৰ অসুবিধা হয় বহুত যান বাহনৰো এতিয়া সংখ্যাবিলাক বাঢ়িছে গতিকে আজি এই পেট্ৰল পাম্পখনে মানে ৰাইজক সকাহ দিব বুলি পেলাই এতিয়া আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰাইজে বহুতো সহায় পাব বিশেষকৈ মানে যিসকল ধৰক ট্ৰেক্টৰ চালিকাৰী ছাত্ৰ যিবিলাক ধৰক খেতিৰ কাৰণে যিবিলাক মেচিনাৰীবিলাক সেইবিলাক মানে ডিজেলৰ দ্বাৰা চালিত হয় সেইবিলাক মানে এতিয়া লাইন পাতিব নালাগিব কাৰণ ওচৰতে পাব ৰাইজে আমাৰ এই গাঁৱৰ অঞ্চলতে এই পেট্ৰল পাম্প BM Service Station ahemphup ahin pen ke than ponlaki bangso petrol pump long mesen pen rada phanjang thu ki piawar sai ki pipon laki methang jongjung alia phanchot lapukali bonta rada tuma phan matha ponsi claim pon pamiji pusi than pon bangso BM Service Station petrol pump Kangpu pen ajok dong mukak pen danglok pen nangan arada tum adung het lapuson petrol pump Kangpu pen jang thu ke thai awar sai ki pipon thega puthak rada tuma hin penta BM Service petrol pump atuma phan kachoro pajir pon এই টকমকাৰ যিটো নতুন পেট্ৰল পাম্প আমি আজি আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ মাননীয় চেয়াৰমেন উপস্থিত হৈ উদ্বোধন কৰি দিলে তাৰ বাবে তেখেতক পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মৰমৰ কাৰণে আজি এই অঞ্চলত এখন পেট্ৰল পাম্প হ'ব পাৰিছে আৰু এটা পেট্ৰল পাম্প হোৱাৰ মানে এইখিনি অঞ্চলৰ যথেষ্ট পাব্লিকে সুবিধা পাব যান বাহনৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যান বাহন হৈছে মেচিন হৈছে খেতিয়কসকলৰ এটা যিখিনি তেলৰ প্ৰয়োজন এইখিনি সুবিধা হৈ যাব Dongmukak pen Samsung ingti Karbi Anglong live Kidamtang arkoi ni phai krep horni Nepal along road ahem kachingkoi phirajok bang trok kep ra ner kep atum apran ke damtang aphai long pontang lo kachingkoi phit aroda hemalong India sor bang phola pen kaprek adet pen bang kep atum do pusi pachini pon Kidamtang arkoi ni phai krehinia ni Nepal hempi Kathmandu pen munit ke pon mate passenger ke thapon aroda hem chingkoi phit Kachingkoi phit aroda hemalong kaddu kawe bang trok sikebra hini kache thabatuma phan ke pon bam hut Pokhara airport along ke pasun ahut kopi koson penone chingkoi phitlo airport along ke pasun ahut langroya ra along klodam chok Bangso aroda hemalong kaddu kawe bang phokebra ke thom Nepali India pen bang pho Russia pen bang fli Korea pen bang hini Argentina pen inut lapen Ireland pen inut Australia pen inut lapen France pen inut pusi airlines along pen birta pangdak pon Bangso road hem kachingkoi long kaddu kawe bang trok kebra nerkep atum apran dam nang koklu apran ke dam joi bang trok kebra nerkep angbong pen bang thongkep ithi tanga bangar pum abangke sekelanga hemalong an pali tanglo pusi police official AK Chetri pen thanpon Kachingkoi phit aroda hemalong meang tang ke dokok langa jok nonamat kiri tarliba sai kedeng kasiksak dolang Halapu Nepal Prime Minister Puspa Kamal Dahal Prachanda ahin pen bangsorod hem kachingkoi phit aputhak tong sikkot pen cabinet meeting phaponsi bangsorod hem koson pensi kachingkoi lunglokma bangso puthak kiri tarliba sai kedeng ji aphan bang photoma phan thik ponsi kiri tarliba sai kedeng ji aphan hukum tiponlo International Desk Report, Karbi Anglong Live.
Pinia dawa bertake lapuan si kang tonpon niklo.